Atau yang dim semi jumbo dia bang. 800 yang dim semi jumbo nih bang. 800 yang dimensi semi jumbo nih bang. Nggak ada yang lain nih bang. Ada lagi bang nggak bang? Yang mau di-spill nih bang. Ada lagi bang nggak bang? Di-spill bang. Masih ada apa nggak bang? Masih ada apa nggak bang? Yang mau di-spill nih bang. 151-an ya bang. 151-an yang bahannya lumut nih bang. Yang mau dipilih bang. 151-an yang bahannya lumut nih bang. Yang mau dipilih bang. Atau yang harga 300 dia bang. 300 satuan yang bahannya lumut nih bang. Ini 300 satuan ya bang. Yang mau dipilih bang. 300 satuan yang bahannya lumut nih bang. Tiga ratus satuan nih bang yang mau dipilih bang. Yang 500 nih bang. 500 yang bahannya lumut nih bang. Ya harga 500 bang. 500 yang bahannya lumut nih bang. Atau yang 200 dia bang. 200 satuan nih bang. 200 satuan nih bang. Yang mau dipilih bang. 200 satuan yang bahannya lumut nih bang. Yang mau dipilih bang. Lost Stone nih bang. Yang dim jumbo dia bang. Lost Stone yang dimensi jumbo nih bang. Ini tebal layak perak bang. Ada nih bang. Lost Stone yang dimnya jumbo nih bang. Yang layak perak itu bang. Atau yang dim kantoran nih bang. Ini dimensi kantoran ya bang. Lost Stone yang dim kantoran nih bang. Jumbo nih bang, udah pakai ring dia bang. 1.500.000 nih bang. 1.500.000 dia bang. Ya udah pakai ring bang. Ini tuh dimnya jumbo nih bang. Atau yang Lost Stone dim mumbul nih bang. Ini dim mumbul. Untuk lumutnya full dia bang. Yang dimensi mumbul nih bang.